svjesni smo situacije da kad smo cijelu sezonu igrali dobro, da nagrada mora stići. Evo, ušli smo na Final Four sa naravno velikim ambicijama ove godine da to ipak ostvarimo nakon 2 sezone gdje smo uvijek bili tu negdje na pragu, ali taj cilj ipak nismo ostvarili. Sigurno da je velika stvar što smo to napravili sa 2. mjesta, jer smatramo da Makabi ipak je jedan klub koji ne spada u regionalnu ligu i koji je sam po sebi puno više od ovoga što je regionalna liga pruža, tako da smatram da smo napravili izuzetan rezultat sa 2. mjestom. Sad predstoji Final Four, tu vidimo svoju šansu protiv Partizana, isto tako ekipe koja je iskusna, koja zna dobro igrati, koja je trkački moćna, ali vjerujem da ćemo mi isto tako dobro pripremiti utakmicu i da su šanse 50-50. Kažem, u Trevizu i sada u Trevizu 700 gledatelja došlo iz Hrvatske i ove godine će biti 200-tinjak navijača. U subotu dolaze navijači, sponzori iz Zagreba, sigurno će biti krasna atmosfera u dvorani i podrška. Uostalom bila je i prije nekoliko mjeseci ovdje kad je Cedevita igrao. Kroz cijelu sezonu imamo dosta dobru gledanost, imamo podršku i na gostovanjima i sigurno da nam je svima drago da se klub potrudio dovesti 200-tinjak navijača, da nam daju podršku. Svakome je lakše igrati kad vidi svoje najbliže, kad vidi svoje najvatrenije navijače, tako da već se dogodilo u Madridu gdje je bilo, ako se mogu sjetiti, 13.000 ljudi, podrška od 70-100 navijača Cedevita se itekako čula, tako da vjerujem da će sad duplo veća podrška isto tako nam donijeti da igrači se bolje osjećaju, ali vjerujem da i navijači Makabija bi mogli prepoznati Cedevitu kao jedan novi klub, kao klub koji ima budućnost i da nam daju podršku i na krilima svega toga vjerujem da ćemo pripremiti dobro momčad i odigrati jednu pravu utakmicu. Kratko za kraj, protivnik u subotu Partizan, peterostruki uzastopni pobjednik ovog natjecanja, to je dovoljno za reći. Pričati o Partizanu je suvišno, to je ekipa koja u regiji u ovih zadnjih par godina je ne malo nego daleko najbolja ekipa, tako da ekipa koja ima sustav, koja ima dobrog trenera, koja ima dobru logistiku, koja ima na svojoj strani sve ono što jedan pravi klub treba i može imati. Ekipa koja svake godine uvodi mlade igrače, koja iz godine u godinu gradi odličan rezultat, ali isto tako ekipa koja ove godine nije na nivoima kakvima je bila prijašnjih godina. I zato vidim našu šansu da ipak sa jednom iskusnijom ekipom, sa jednom ekipom koja je prošla puno ovakvih utakmica, imamo svoju šansu i nadam se da bi je mogli iskoristiti.